kenshi urakunze kumva ngo buriya n'umunyapolitike bari barakina politike baragira utuntu sawa aka kajambo politike mu kirundi se kapfuye politike urabona hari ukuntu bakunda kubyorosha turiko turavugana misi tukumva afise iyo politike sha ngo politike yiwe ngo ni mbi cyane ni ukuvuga jewe ngerageje kubisigura mu kirundi ntakivuze mu ijambo rimwe nibaza ko politike ni mitwe ni mitwe sigura tubavuze bati ujya mu n'umunyapolitike n'umunyamitwe turi mu muji bakunzi ba Ashali TV ni Ali mwene David no munsi nkabandi kuri micro kugira ngo dusangire ikiganiro cy'uno munsi dusangire umunezero iburyo bwanje ibubafu bwanje nkabandi kumwe n'umwigeme n'ubwa mwigeme mwiza cyane mwigeme asanzwe akora neza cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi mbese wanashaka akaba nasunza n'ubustar ahagaze byembyembyembe kabisa hama rero tukabibusa abakunzi ba Ashali TV yuko mukora kaga kengeri bita subscribe kugira ngo ibiganiro mubandanye kubona ibiganiro misi yose hama reka ndamuhikaze ubutumire wacu uno munsi batamuzi bamita ALVERA muhimbare bita ALVERA muhimbare namahoro cyane amakuru yawe ni neza urakomeye cyane uno munsi ubyutse kundo nk'ikintu cyambere watanguye gukora ntubeshe ko watanguye gusenga ntubeshe icyo gikure mu Rwanda natanga gusenga nini burya nako ndabyumva ALVERA abantu benshi imisi yose mbyutse ntangura gusenga sikenshi ari igihe ubyuka ukabyuka nyene urabyumva ariko uno munsi ikintu cya mbere nakoze nikanguye kamera n'amashini ukakumenga naririmba rimwe muri kantine barasenga tuvugishije ukuri ALVERA nta telefone wakoze tureke kubesha imbere y'ibindi bintu byose nta telefone wakoze amahirwe ngira telefone yanjye siniganda yararana kuri gake cyane telefone yanjye yarara muri salo visiyo bazi ikintu cya mbere jewe nahase abantu kenshi abatumire bakunze kubesha ngo jewe imbere yo kuvyuka nabanje ndasenga no hariho utuntu none ntiwagiye muri toilette nagiye muri toilette vraiment nabikubwiye sinabwiye imisi yose sinamanje kasenga wambajije uyu munsi pe nabyutse nasenze amahirwe ngira umva wagiye muri toilette uvuye muri musée ibindi byose nabikoze mbijije gusenga ALVERA uno munsi ikiganiro cy'uno munsi turakigabura mu mico itatu sawa reka tutangurane n'umuce wa mbere nizere yuko uri umurundi kandi umurundi kazi wavukiye ngaha ukawavukiye mu Ruyigi bora hazana bita ku munsi ni wacu bakunzi ba Ashali TV kujya kuntwama twumva imwaro yuko imwaro ngo niho hantu hambere arabakoma umukoma mu kirundi ingumyi mu cyamaki n'ikimburo gikorose hantu ariko hantu bita mu kumoso ngo niho hantu hambere harababaza niko bimeze ngo niho hantu hambere wivye ejo sinumva yande ngira video ngira video kerekana uyu muntu bageze ngo inama ya mbere yo gutegura mariage iyo wayigeze ukayigirira muri yiki kuntu babimeze arana ariko aratsunguruka inuzega bayita ikivumbuzi urumva kirakubita n'inkozi hari intebe kirazipfumbuza bacavuga ngo ni mu kumoso ngo ni mu kumoso mu Ruyigi ariko ikintu kimwe n'inzerane nta nama ataburozi mugango burasumbana amadogo jewe ntibarandoga wacu jewe ntibarandoga niba barananduze ngira barabikora ko je ndibuka mu ahantu bita mu Ruyigi nyene nta gucire mu jambo ahantu bita mu Gasanda urahaje ndahaje ni nko mu Giswahili nyene abasomye tugenda muri toilette dusanga hari umuntu we yicaye imbere twarubizi abayo yego jewe rero ivyo rero n'ibintu nirabiye ukuntu gusa ni muku kunda kumva no mu Buyenzi bahavuga cyangwa nano namwe hatababaretse nyene jewe ariko iwacu sidabona murabona abantu bumva ngo nakabamorozi
nkabona ko bamuroze ariko ni nk'uko mpora ndabibona nene nk'ubu ko nari ishano ntiritangwa n'umurozi kandi ntiwayihawe n'umuntu wo mu Ruyigi oya naririye ngaho Bujumbura canke n'umuntu wo mu Ruyigi nyene yamanutse nawe nyene ngaho Bujumbura agaca ashaka gukorera abinginze mwe bemereka gutyoza intara y'iwacu twe kuri mituraba oya siho gusa je n'ubisenga ahantu henshi bavuga ko baroga mugabo kanatsinda nta namye atagira ubwoba nk'ubu urazi wegereye nk'umuntu aba muri Saudi Arabia Saudite akorayo ubwira yuko bariya barabu bahari za Arabia Saudite za Oman nibo bantu ba mbere baba bangikana Imana aho usanga winjiye nko mu nzu ukahasanga nk'umusega nk'uruyoka n'ibyo bwone kuri ubwo rero je nizere yuko urahana mu sawa hama rero ikibazo rero cya mbere rero Alvera nakubajije ati umurundi kazi si hama cenja mu bindi ndabidavana warize ikirundi neza cyaba sinzi ikirundi neza wavuze kuri university sinzi ikirundi neza ariko iconzi ndakizi ndashobora kukubwira ikintu ukakimbwira mu kirundi ikintu ukakibwira mu teruriro ndakikubwira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza oya ibyo sinza kubishobora nimba uri kurambwira ngo narizi ikirundi neza nimba za ngo warizi icongereza kubera ko mbere yuko ndakikubwira mu kirundi manzi umenye kwanza ngo icyo cyongereza nicyo gifaransa ndabizi ntavyo iyo tuvuze aho ntangorane siko ndakubajije gatoya si watubwiye yuko wewe warize nako mumbabarire sinabimwaje mu kiganiro ahubwo mbandanirije ikiganiro wari urimo ubuheze siko wavuze yuko warize primaire ujya secondaire hanguka uri muri university nizere yuko uri muri university igifaransa kiba gihagaze neza kandi n'icyongereza kiba gihagaze neza si bose ubinyizeze ivyo bintu ndabikwijije ko nanjye urabura akazi ni kazi kawe ubundi uko ndagafise oya erega ukuriga kugira ngo uhabwe akazi ndiko ndiga kugira ngo umenye ibyo ndiko ndiga siko ndiga kugira ngo sawa reka rero ndakubaze rero ikibazo mw'ishure hanyuma cyumbwira neza sawa Alvera iyo tuvuze bati parking ara parking hajyana batereka imiduga bakakubwira ati rero no musi turonse umurundi wo kwamara ibyo umurundi nyene yabinonosoye bien anga institut français twaronka institut buri turashaka kumenya umuntu akubwira ati kuri parking wowe umubwira ati twari imodoka urumva twari imodoka kuri parking umubwire mu kirundi iyo parking ubivuge mu kirundi parking none ikibazo ni wowe wavuze ko wabivuze mu je nabivuze parking ni igifaransa cyangwa n'icyongereza n'icyongereza nawe kubera ko wavuze yuko turi mu nze y'igifaransa oya ubiriza uno munsi ni jewe mfise mikro hano uno munsi tukaba turi muri institut anglaise parking parking ni ni igituro nivyo urisi ariko ni nka kurya bavuga ngo blanket uburengeti parking mu kirundi ni parking blanket si uburengeti blanket parking ni parking ni urumva wewe uvuga ati iki kintu nikigera nta muntu n'umwe wo mu Burundi wabwira kuri parking ntahamenye iyo bavuze kutaba confidence mu kintu ciwe hawe cyose kuvugira tiyizeye none kubera ko utizeye kubera ko wavuze igituro mu kumva yuko icyo uvuze atari cyo umenga ni kinyarwanda umenga ni kinyarwanda si kirundi niko ndabyumvise sawa je nizere yuko icyo kibazo reka tugihe abarundi baze kuturonderera inyishu abarundi bizi kirundi barakinonosora neza baturonderera inyishu parking mu kirundi niki kandi babitwandikire muri comment umwe wese abivuga ukuntu avyumva sawa hanyuma akandi kabazo kagira ati ndakoze tuzo tutatu gusa kugira ngo je twigira renganira kenshi urakunze kumva ngo biriya n'umunyapolitike bari barakina politike baragira utuntu sawa aka kajambo politike mu kirundi se politike
urabona hari ukuntu bakunda kubyorosha turiko turavugana misi tukumva afise iyo politike sha ngo politike yiwe ngo ni mbi cyane ni ukuvuga jewe ngerageje kubisigura mu kirundi ntakivuze mu ijambo rimwe nibaza ko politike ni mitwe ni mitwe sigura tubavuze bati ujya mu ni umunyepolitike ni umunyamitwe ewe naho utandukaniye n'umuntu nigeze kukibaza cyavuga ngo naba escro gusa madame madame umunyepolitike n'umuntu umunyepolitike ntawe nzi kweli politike ni mitwe yani muri iyo sansi n'umuntu nyene nabateka mutwe oya sabateka mutwe n'umuntu ahubwo gusa nyene afise sawa wavyumvise Okay, Alvera, reka tuve mu rurimi rw'igifaransa tujye muri East African Community. Ararize no East African Community. No, urumva bisa yuko uza gaswahili kidogo. Iyo bavuze bati la kusikitisha. Bivuge mu kirundi. La kusitikisha. Nabisubiremo kwanza neza. La kusitikisha. La kusikitisha. La kusikitisha, para la kusitikisha. La kusikitisha. La kusitikisha. Uko nyene bazi. La kusikitisha, para la kusitikisha. Tisha. La kusitikisha. Oh. Nonge kukasa. Abakuzi bamaze gutahura ibyo. La kusitikisha ivyo nyene mwumvise nibaza ko ari ikintu kibabaje cyane. Ikintu kibabaje. Giteye agahinda. Kibivuga rero nta mukajambo kamwe ntiwize amasirabo. One syllable, two syllable. La kusitikisha. Kibabaje. Biteye agahinda. Wala mumukomera amashyi none ko cyakunaniye kuvuga umugabo ukumva yuko ndakumva kandi niyo ndakivuze ndakubwira ngo binasikitisha sana. Okay. Eti bitu binasikitisha. Nesu kwenye. Binauza. Binakisitisha. Oya. Binasikitisha sana. Hamatunze binakifirisha. I don't understand. Binazidisha. Okay. Ongo Kiswahili. Hii ndio Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha. Yes, ndio Mswahili mtabibu. Oya ifo kumenya ururimi. Yavukiye Tanzania bavuga Kiswahili. Ibaze rero yavukiye wewe wavukiye muri Tanzania. Barabizi neza yuko ntari mu Tanzania. Nabo baje ngaha mu Burundi nta kirundi bazi my friend. Rero ngenda nkavuga nshoboye ikigenzi ni ico cyangwa kumubwira cyo. Yamaze gucuma. None nk'ubu urabona yuko Tanzania hari ururimi bavuga ugasanga si Kiswahili twe twamenye. Ariko sinogera nambwira ngo binasikitisha niyumve ico nshatse kuvuga. Ashobora kumva ko nachatse kuvuga babona. Ero gucamva bavuze uyu Burundi uyu sio mbongo. Niko Burundi, sasa niko mbongo, mimi niko Burundi. Sasa ukienda nasema Kiswahili cha Luyigi kama kawaida. Yes, bakunzi ba Charity TV turi kumwe na Alvera twahereye muri Chemsha Bongo rero reka tuyivemo tuje rero ku kazi kiwe nyezina. Alvera gute mu kazi kawe kuno munsi twegereje festival wewe witeguye gute? Muri festival nabuze amahera yo gukina film. Wasavye imfashanyo nde? Naye basavye nawe ndayigufasha vraiment. Oya jewe je suis pauvre. Rero mu gihe ukenye ndasabye basi umuntu bari karara bikiganira afite amafaranga ashobora kunyerera nubwo byo bavemere burya isorosoro igwira iyigiye bampa amafaranga banterere ashobora gukina film. Hajya muri festival gaga nta musi burya baratanga temu ugasanga byanse bose kuko nta numwe yataye ko bakabakucisha. Sindabizi ko rakomeza kujayo rimwe nagiye mu mwamweze rero nta makomisi. Twagiye rero Alvera turashaka kumenya wowe mu mwuga wa kina filme niki gikomeye umaze gukura mu vuga bati ikintu kinda cishimira n'imbere y'abantu. Abantu kumenya
abantu bakumenye gusa baramenye. hanyuma turakeneye kumenya vision yiwawe na cyane mu kina film Vision yanje gukina filme icyo mba ndiko ndavisiona cyangwa icyo mba ndiko ndavisiona iyo ndiko ndakina. Donc iyo uriko urakina ufise yihe vision muri kazi? Okay, icya mbere yuko nandika histoire bafise umuntu ndayandikiye. Umuntu yandikiye atari wewe nyezi? Oya, je siniyandikira bafise umuntu nandikiye ni nka kujya usoma bibiri ugasanga ubwenge rwandikiwe abikorino ariko muri ubwo bwenge ugasanga harimo ibintu imice ibyo kwahukana ibyo kubana neza n'abantu urumva mbafise rero buri histoire nandika mbafise umuntu ndiko ndayandika ku buryo wowe ushobora kuraba ukabona ni histoire nziza ariko ntigukore ko ntube interese wowe ushobora akina abantu bakoresha ubutunzi bakwiye bahawe n'abashimisha amashetani ugasanga ibyo bintu ntibigere n'abijambo ni ukuba ariko hari umuntu abikoresha mba navyandikiye kugira ngo biri kino ndamwigisha icyo nicyo gituma hina kwanza bashaka kwigisha ama ikindi icyo nshaka ndashaka kuba ko ibikorwa byanjye byoshika bikajabuka imbibe z'uburundi bikarengana kandi imbere y'uko ibikorwa bigenda ni jewe ntangura kugenda ni ukuvuga ngo abantu bakamenya hanyuma bakamenya ibikorwa byanje cyangwa imana ifashije bakamenya ibikorwa byanje ama bakamenya nyine bisigura ati rero Alvera mu kintu kijanye n'aka kazi wewe gusa message y'ibishiki wala turinge dufatiye ngaho nyene Alvera tusanzwe tuzi neza igikorwa cyose kiri ngaha n'isi igikorwa cyose gikorwa ni business ntitubeshanye sawa ni business uraraba abigisha ijambo ry'Imana bari muri business abakora ibintu byinshi bitandukanye bari muri business wewe rero mu camakisi ntabwo ari business sibose ugiye kuvuga ngo abigisha ijambo ry'Imana bari muri business ene hari kandi kazi bafise ibyo bawigisha cyane kubera nimubona baronka babaha amafaranga urabona no mu ijambo ry'Imana sinzi n'imegani mu barewe hari abantu bari bagenewe kwamba mu murimo w'Imana tekinike hari mugabo mu bihe bya kera kandi ndiko ndakubwira kandi abo bantu ntabwo bari kuba mu murimo w'Imana ngo Imana nayo ireke kubamenya kandi Imana nizo manuka mu ijuru ngo imanuke kugire ngo rero ngo ndakuzaniye impunzi nawe Imana ica mu bantu rero barabikora bakabikora nk'umurimo w'Imana hama Imana nayo ikabahemba nk'abantu bayikorera kandi mu kubahemba Imana ntimanuka ica muri mwebwe ica muri bariya ari nayo mpamvu kano kanya jewe Alvera n'akazi mfise ariko ndiko ndakora umurimo w'Imana uko bica bimera rero kubera ko Imana izi neza ko ntaho mfise nkura amafaranga yo gukora bijya bintu ihagurutsa abantu bo kunshigikira mu murimo wabo abantu bakaza bakansunika bakafata mu mugongo kugira ngo ibikorwa cyane sawa uri muri ako kazi nakazi utishoboza wenyine bavuze yuko ukeneye abantu bagufasha sawa bose baje bafite iyo business bafite objectif ya business ko baje mu kazi wewe nka Alvera twovuga duti nk'ijisho ritanguriye abandi ufise uyihe mugambi kuri aba bantu basanzwe baje muri business uko mu gikorwa cyawe ukenera cameraman nawe akenera gufungura mu gikorwa cyawe ukenere ibintu nk'ibyo erega nanje ndakenera amafaranga ufise rero umugambi kuri abo bantu abo bantu muri kumwe muri team abo bantu wewe ukeneye kugira ngo igikorwa cyawe kibe atange ubundi napasha kubarira negerezo kubarira kugira ngo nta kintu na kimwe bankorera ndabariha amafaranga niyo nawe uriha amafaranga utari bwinjize ubutanze impano niyo mpamvu nanjye ndana impabana ni ukuvuga ngo jewe ndondera abantu bankorera nanjye Imana ikampa abantu bamfata mu rukundo kugira ngo ushobore kuronka ico mpemba abantu bamfashije muri ibikorwa byanjye. Okay, Alvera reka tujye mu nzega mu kazi kawe nyezina wavuze bati ngo hariho sene zimwe wo mucagura gukina yo bishisuka kina filme mugabo turashaka kumenya Alvera turi muri Afrika kandi hari ukuntu habaho ikintu bita collabo featuring ukaza wumva ngo umuntu wo muri Canada wo muri Nihaba wo muri Tanzania yahuye n'uwahehe sawa uno munsi urahamagawe ugende gukina filme sawa baramushirira ifaranga ngaho kumenya wanashaka amafaranga menshi wewe wanashaka kutarige ubona mu buzima nk'imiliyoni nka 50 cyangwa ibyo uramaze gufata miliyoni ibiri amahera mezi uramaze gufata nayo sindayibuka ntangahe
reka rondera inoti dukomeze sawa bakagushira amahera ku meza hama bakakubwira bati rero Alvera ni filme tuko turategura izokwigisha abantu mugabo muzokinana n'umuhungu uyu muhungu rero dushaka kubereka abantu ibibi by'ubusambanyi bien sawa rero bisaba yuko muvyinjiramo very deep indani abikora apana kubikora mubereke hariho kubikora haraho n'inzansene mubu umuntu aravye nkuko akabona neza ko vyakozwe no sindiko mvuga ngo kubikora yani kubikora abantu muri film akana ko twabikoze ese nene no kandi ari bifaranga byinshi none bifaranga byose wowe uba wishimikiye iki kugira ngo tubage kubera ko ngaha mu Burundi dusaba abakinyi benshi ba filme gira ico bafashije kugira ngo nabo nyene ntibaze bisange baguye mu ruzi bagutikize urabona ari ndakubwira ikintu kimwe amafaranga ni meza ariko amafaranga ni meza mu gihe cyawe kandi iyo aje inzira zanyazo iyo uvuze ngo kandi baguhaye ibifaranga byinshi baraguhaye ibifaranga byinshi kandi benshi ni nko kuntu ari ufite umugore ubu woza ukama imiliyoni 2 ukambwira ati turyamane imwe gusa ayo mafaranga si meza iyo ntabwo ari muri entertainment cyo turi muri entertainment ucurindira wumve niki shaka kuvuga kuri ayo mafaranga si menshi ni menshi yo ganje ntayo no baguhaye akazi kakugira ati ndaguha miliyoni 10 umuhereza umugore wawe anashaka amasaha 2 oya kubera ikiyo si entertainment si ibintu bizobandanya biba mugabo muri entertainment turi mu mandi kuri yakeje amafaranga sindaje kuri kiso ya filme nukuvuga wabivuze ngo kandi ari amafaranga menshi nuse ko bikomeye ko cyane amafaranga menshi ni meza ariko amafaranga menshi aciye mu nzira zitari nziza ntacyo bimaze sawa tukiri ngaho rero turi kuri iyo sene yo gukina ryamana tubikora n'umuhungu uriya ari tutabishanye sinigera mbona miza sene ingene bakina biriya bintu ariko tutabishanye bariya abantu bararenze benshi cyane barabikora sindabizi pe mugabo tukiri ngaho nyine ubona ushobora kubwira uburyo umuntu yoza akagufata akakwambika ubusa nawe umenye ubusa ntakintu wambaye narabibona ukakwambika ubusa wese nawe akambara ubusa twambaye ibiriri ikindi kandi utegerezwa gusa kumva nta muntu n'umwe azobikina kuriya ngo agomba yigisha abantu yabikoze hari uburyo bwiza umuntu ashobora gucishamo agakina kandi akerekana ko yasambanye ariko atarengeje urugero mucamake rero jewe hari ikintu kimwe ntaratangura tukiri ngaho nyene Alvera iyo bavuze bati bakavuga filme dusigurire duhe isiguro ya filme cyane sinzi ko ari filme sinzi ko ari cinema kuri ibintu filme uko nabyigishijwe bwa mbere njya ahantu nari ndimo batwigisha ko filme ni ukuri kubayiraba ikinyoma kubabikina ni ukuvuga ngo wewe uri kurabiraba ababikinye barabigerageza bakabikugaragariza nk'ukuri ariko bo babizi ko ni ikinyoma n'ibintu bari bateguye urumva bisigure rero yuko kuri ijya mvugo nyene wavuze by'uno munsi ntabwo bikiri ububeshi ukuri kuba biraba ahubwo ubu byarahindutse ni ukuri kuba ariko barabikina kongera kandi kukaba n'ukuri ariko barabiraba dufate uko kuri turiko tuvuga ni iki uko kuri si bijya bintu si bijya bintu bakulatitse ahubwo uko kuri kuba biraba ni ijya histoire twabahaye ubuzima nkenye histoire y'ubuzima bwanjye niko kuri ni ukuvuga ngo bo babifata nk'ubu jewe ndaje nkakubwira nka rakasa do papel nza nkakwiganira inkuru ya profesa kuriya niko kuri ni ukuvuga ni burya buzima bajya abantu babaye nko muri rya filime tugere kuri bajya bazikinye nawe muri bajya bazikinye hari bimwe bakora nko muri uri si mutama ndabeje uri si I think niko bimeze mucamake wewe mukuja muri filme hari ahantu wowe waragize agaformasiyo cyangwa warabyinjira oya jewe nabonye ngenda gukina wowe ngenda gukina gusa narise umutwe kwa JFS natanguriyemo nibo babitwigisha mu nyigisho baguhaye na cyane muri mu kigwa cya filme kugira ngo nawe wumve ko uronse umuhamagaro wo kuja muri filme ni kihe kigwa cyagukozeho ukumva bati jewe rero filme ndayitabwe kubera ko
imbere yo kuja gukora akazi niko ako kazi uba wakize hama umaze kugatahura neza ukagenda gukora ibyo uzi. Ni ukuvuga ikintu batwigisha guhagarara imbere ya kamera, bakatwigisha koma umuntu ashobora kubibase, bakatwigisha uburyo umuntu ashobora kwandika histoire, ibintu mwene ibyo. Tukiri ngaho nyine nizere yuko jewe sindi inzobere mu bintu bya filime baba barakwigishije mbega iyo uze acteur ou bien actrice n'umuntu ki bisigura iki Cyakirondire rero kigomba kigaruka umu acteur cyangwa umu actrice n'umu character n'umu ego ni ujya muntu basireka dufate nyene nuvuga ngo acteur wa filme niwe inkuru ibishingiye rero cyangwa actrice nuvuga ngo acteur na actrice wa filme nibo inkuru ibishingiyeho abandi barabantu bakwiye kumera gute bakakumera gute mu buhe iyo bavuze kugira ngo witwe umu acteur iyo bavuze ati Alvera ni umu acteur baba bashatse kuvuga yuko Alvera ari iki acteur muri filme runaka acteur urana acteur ni titre w'umu acteur haba umu actrice hari undi kuko benshi murashobora gukoranira ngaha muri benshi soit hakaba hari wayo hakaba hari mugisha hakaba hari bande benshi ba stone bose n'abacteur n'abactrice bose kuvana siko babiswa ba acteur cyangwa abactrice kubera iki no kuvuga jewe umu acteur n'umu actrice nariko ndavugana nashingiye kuri filme runaka iyo umuntu bamwise umu acteur muri filme cyangwa umu actrice niba inkuru ibishingiye ko muri filme ariko muri buno buzima busanzwe twese tuba turabakira mugabo tukiri ngaho nyene ngerageje no kuvuga umuntu akunuma umu acteur cyangwa umu actrice muri filme yiwe runaka kubera ko aba yabonye kurusha mugabo nuko mbure urabona turiko turagerera ko definition acteur bavuga ati acteur umukinyi ashoboye gukina role yari yose mucambake rero ushaka kusigura nganye mbega iyi nsiguro yoba ariyo cyane ntabwo bari ubundi buri mukinyi wese yarakwiye kwitwa umukinyi igihe akwiye ashoboye adashoboye gukina ibintu byose wala tukiri rero ngaho nyene Alvera hari ibintu bimwe adashoboye Jesu kuvuga ngo sindabishoboye umuntu kuvuga ni limite nihaye jewe ubwanjye ubona ushobora gukina ibyo bintu mu cyama si ukuvuga ngo sindabishoboye ahubwo nuko naririmbise yuko ibyo bintu jewe ntazikeneye uno musi mu Burundi baravuze ati dukeneye abacteur n'abactrice Alvera ntiyogenda jewe nogenda kandi mu gihe hariho bimwe bimuvuga bati jibi sinema ndamutse nsanze ibyo bintu biri ngo nusubira inyuma baguzi ba Shari TV ni Alvera umukinye kuri ibikorwa byiwe neza ushaka kora ibikorwa byiwe mugende kuri Alvera muhimbare hari filme bita umwanya ni filme yagisibije Alvera n'umwanya nyine nta gikorwa kibishije cyane n'ubukene kuko umurira kandi urazi yuko Imana idakunda abantu baguma bariraye ariko sinarize nimba muze ngo sindabona uburyo n'Imana irabizi ko kandi sinarize navugishije ukuri ati jewe nimumufashe ndapfuye nyene neza navuze gupfa n'ibyagiyemo navuze gusa ko ataburyo mfise hanyuma zijya wakinye bwa mbere ndagufashe nabo baciye bareka ibikorwa byose ntabwo mfashwa n'abantu sawa Alvera nizere yuko iki cyari gice cya kabiri twari turimo cyo kumenya akazi kawe reka tuve mu kazi muri ibi bino bikorwa twari kazi kibaho ka misi yose ka gukina filime tuje mu gice cya nyuma aricyo gice cy'umubano sawa mu gice cy'umubano turaza kuganira hanini y'ibintu bihanze rishenge ibintu bihanze abashende n'urukundo sawa Alvera gerageze kumva ikintu kijyanye no gufuha sawa hari ibintu bita gufuhira uwo mutwandanye ugasanga muwe nk'akarorero wowe shefi umusore mukundanye ibintu ibyo ari byo byose yokora nubwo umufatira mu nziza ati wewe nta kintu na kimwe umubwira n'uyundi atera nk'aho ariya
icyo ndabivuga ko icyo bivuga ngo icyo kintu bikata kuwa kama bivanye n'ingere nawe uba umeze mu kibanza ibijya mu kamera n'aganje kimwe nzi gusa njyewe niyumvira nuko urukundo kisha kama kutumikisha basi kandi gufuha ntabwo ari ibintu bishira gufuha iyo umuntu amaze kuzamo akaja mu rukundo ongeni na sauti mfunike hii sauti ya huko unasema bari yabongeje namwe cyo mwongeze iyo umuntu amaze kuzamo akajambo ijambo gukunda ikintu gukunda muri we for example ni application birajyana no gufuha ahubwo abantu gufuha kwamba gukontorora bitandukanye jewe nshobora kuba nobona uri boyfriend wanje ukabona nkagira intambara jewe wavuze mu ruhande rwanje jewe iyo nkunda umuntu ndamwizera nawe kandi ukamwihebera ndamwizera ni ukuvuga ngo ndi wa muntu iyo mpaye icyizere umuntu nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo haravuma umuntu yizigera umwana w'umuntu jewe iyo mpaye icyizere umuntu ndakimuha cyuzuye sindi wa muntu nizera umuntu ngo cyangwa ngo aho usanga ngo ntawomenya oya iyo nizeye umuntu ndaguha icyizere cyuzuye ni ukuvuga ngo cya cyizere rero kiraza kikaba kinini kigasumba ifuhi nugirira abantu cyangwa nugirira bigatuma iyo mbonye uposta inzu ikorwa kuri strategy sindabigira intambara bigatuma iyo mbonye nakwandika ukakiba kunyishura sindabigira intambara nkumva ko ushobora kuba watevye kunyishura kubera ko uteterewe wafatiriwe cyangwa wasomye message hacatse umuntu arakuvugisha je niyo mbonye umuntu asomye message sindabigira intambara ngo yayisomye ntiyanyishura yasomye message ushobora kuba haje umuntu agacamuciramo akamuvugisha cyangwa akagira iki bigatuma yibagira ateba kwishura cyangwa ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo cya cyizere gituma ndagutahura no muri bya bintu abandi bantu badashobora kugutahurira ariko icyo cyizere rimwe na rimwe ni kibi kubera abantu benshi bakibabariramo kandi muri icyo cyizere duhereza abantu niho badufatira batugira ibicucu bakadufata uko bishaka kubera ko baba bazi ko tubizera cyane kandi ngo niyo bishize akakugira amahirwe yo kugushyira mu nzu ukagaso gaca kabandanya kubera ko aba yaramaze kumenya wowe wese yabazinyera ati je umugore wanje ndamufuza rego tujye rero kuri babandi rero baca bareyagisa aho nyene uratubwiye kuri ujya atareyagisa bifata nk'ibisanzwe kuri ujya umuntu aca areyagisa wewe ni kihe kintu wamubwira mbega uhagaze muri poste imeze neza muri abo ninde ikintu kimwe nobwira abantu umuntu yizera bakunda kuvuga ngo iyo wizera cyane ngo baguhemukira babara nta muntu n'umwe muri iyi si atababara bamuhemukira ntibaze bakubeshe rero nimba ari umuntu yobishobora abantu bareme icyizere mu mitima yabo ni guha amahoro uraba uba muri koze iyo uba wumva wizera uba amahoro uba wumva uri koze ntuhora wikanya ibintu biri intambara ibintu bidafise n'intambara mukama mu nduru zamisi wafite kwishura wari he wari kumwe nande ujya mukobwa ninde ujya mu ninde biratanga ubwo abantu benshi bavuga yuko umuntu ameze nk'uko buriya ngo n'umuntu aba ariko arakwereka urukundo nyambo uragufuhira umuntu agufuhira akakubaza ati kweri ko gutaha n'umwe adakunda amahoro nta muntu n'umwe adakunda kubona yogenda kuko ukagenda madame wawe akaguha icyizere cyiwe akaba yumva nimba umwana ukamuha atisheneye udateba gutaha uno munsi kubera ko muri alvera naho nyene uca ubimuhora kubera ko hari igihe kubera ko usanga bimuri mu mutima abantu tumeze gutandukanye niko ndakumvisha uri kuvuga ngo n'urukundo nta muntu n'umwe adakunda amahoro ariko iyo ugize amahirwe mabi ugatumbuka kuri Gerard ugaca usanga afite ifuhe ridasanzwe ugomba kumwakira uko nyine ukiga kubana na nyavuga igiwe ucamake rero uvuga bati uko zivuzwa niko zitamba uko zivuzwa niko zitamba uziguyeho sawa no muba kugiye tutanga amanota wowe amahirwe maremare yuko ahagaze neza muri post nuyo wavuze yuko abifata nk'ibisanzwe umuntu azi kujera ifuhe igiwe n'umunyamahirwe cyane kandi umuntu azi gutanga icyizere cyiwe n'ubwo kenshi nta muntu n'umwe adahemukirwa kandi n'ubwo uzoreka gutanga icyizere cyawe niko uzoza kuba kwimukira rero umuntu azi gutanga icyizere cyiwe akagiha umuntu akunda bimuha amahoro nawe n'umunyamahirwe cyane Alvera reka nizere yuko twagiraniye akaganiro karyoshye cyane akaganiro gasanzwe reka ndagushimire cyane ku kanya waduhaye hanyuma kagwa Shari TV nyene ubabwire
abakozi ba Shani TV ndabashimiye cyane mugende kuri channel ya Shani TV ndafise igikorwa gishasha kirimo gusohoka mu minsi munshigikire kandi muze muradusengera cyane kubera bino bikorwa birakomeye dufashwe n'Imana kugira ngo bishobore kugera kure nasubiye nkanuye abakobwa bagenzi banje dukunde agaciro kacu dukunde kwiyubaha kandi dukunde gukora abakobwa bagenzi banje twihagarare tumenyera abana b'abakobwa kwihagarara icyo bita principal woman. Okay, bakunzi rero ba Shani TV nk'uko mwabibonye twari kumwe na ALVERA kugira ngo tube turaganira amajambo 2 cyangwa 3 twongera kandi tubashimira abo babanye natwe kuva mu ntango za kino kiganiro gushika ku iherezo turabakunda cyane hanyuma mwubahe mwebwe mwamaze kugira subscribe mukabandanya kandi mudushira ku comment mukatubwira ukuntu ibintu ubona vy'ukuri muri abantu b'amateka mwubahwe cyane rwose. Hama rero kuri mikro wari kumwe na jewe Ali mwenye David nkabandi ngaha kugira ngo tuze turasangira ibintu biriya nongera kandi ndabashimira ciao ciao bye bye.